Jotono no lam sogwani channel lo kai tom an channel no subscribe khlaya ko ka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement online information related video senam ga pai ditini ka sep ketal notification ai on notification rezaka staff selection commission SSC ni bukhak de rezaka genoro video no pai thak jorate nai tong di ga pai de official notification ai lai na amo khai to official notification on notification angkai website o rizak mani angkai 4 tarik March 2024 rizakwa abo je notice rizak mani abo angkai sub inspector in Delhi Police tai Central Armed Police Force o tlangjaknai kwbangma post no tongo jagawa angkai abo chengnai online registration khlainani chengnai 4 tarik ni simi chengnai March ni abo tongai 8 March 2024 jora tongai last day kangka oro correction khlanya ni date porijaka oro exam computer based exam ongi mano abo 9-10 tai 13 May 2024 ongi mano hunyo jakawo rijaka kangka oro naidi Delhi Police sini ST rok ni bagai khorok busuk tlangjak nai tongo jakawo tai amuchla rok ni buri rok ni mention khlajak tai je sub inspector GD abo angka Central Armed Police Force tlangjak nai o jagao naidi BSF CISF CRPF ITBP SSB oma haike kwbangma tongo naidi oro BSF chelarok angka total to 847 abo ni bisingo 64 angka sini chelarok ni bagai geburi rok khorok tam CISF angka total 1437 oba haike kwbangma post tongo abo norok naidi norok bo post to apply khlaiman angkai o jagao naidi norok apply khlaina angkai to je citizen of Indian tonga nangnai tai o jagao sajaka age relaxation mannai sini ST rongni bagai angkai 5 years kwbang phano norok apply khlaimane o jagao o je post ni bagai angkai norok tomung no interest tongkha angkai to norok apply khlaina di oro qualification angkai jesapano o jagao graduation khlajak tongkha angkai norok apply khlaimanai graduation jese graduation pan khlajak tongkha norok apply khlaimane o jagao o je post ni bagai angka o jagao application fee angkai sini beri candidate tai SC ST candidates rok angkai o jagao application fee rena nanglak norok o jagao free one norok oro apply khlaimanai je exam center ngai abo angka sini North Eastern region ni angkai Tripura Agartala wo exam center norok exam riman o jakawa norok dati apply khlaidi norok Agartala wo exam center mana bagai oro scheme of examination angkai paper 1 chakang marnai paper 1 o angkai 4 subject tongo o jagawa total mark to 200 jaka time duration jaka 2 ghonta ni bagai exam ngai abo o jagao tongo naidi general intelligence tai reasoning general knowledge and general awareness quantity aptitude tai English comprehension tongo jagao total 200 ningnai paper 1 pass angka norok ni paper 2 ngai abo angka English language oro total marks tongnai abo bo 2 hour time duration jaka angkai o jagao syllabus rijak tongo naidi paper 1 ni je general intelligence tai reasoning ango PDF no ruan norok download khlainai nai di syllabus norok paper 2 pai khangka norok ni physical standard test ngai aro norok ni height rok chest rok norok ni naijaknai weight rok tai abo pai khangka physical endurance test ngai PET ngai abo bo nai di chela rok ni bagai oro running rok tongo khangka long jump high jump rok tongo abo norok chela buri rok ni bagai khagi rijak norok o PDF no download khlainai di ango video ni description no riruana tomung no norok interest ngi tongkha angkai norok apply khlaina ni bagai teo jagao important instruction poriman yagulo norok apply khlaina di ang link riruna o video ni tolabo angkai tinin bagai amsunung situng jotono no hambai